langa o nisi fo yo vaenga lo mai tawatu o Fabiana fo na poloka lunga tatu state highway 1 langa yatlena North Shore ia male anga yatu ila tatu awala lau papa so fa mal mole am savale tautua na ia ayaini awala mfainga ditua ia tatu ia tau sisia pea le file mu ia male saonga le mu mai se ono sa ile nei taimi le taiao mani e tele lau fainga malanga malu le taiao radio Samo se fully mamson tale le to life Radio Samoa, Tasilima, Ivatolu. And you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ile amatanga le nei vai aso o te fia fo e fafilo il tatu tunu ile nei vai aso tau lava ia o sa undi fo tatu le fa manatuina o le aso tina ia o mata upu fo ila le nei vai aso e fa tau lava ia ina tina o le tusila e soto lua a le mata upu ale fo upu lua fa unga fa pea wailoa o ia ua lale lei ona ia na lava lea ia te ia i masina e tolu a ole autu mo tina le nei aso e whapea e whaonga ina e le tua tina o le foi tau e mai le tala foi lea ia tina o mose e le tina ingoa ia i o kopeta o lana ngai ngoinga sa whai na lavea inai a lana tama le o mose ia mai le saua foi lea wharau na ia fasiotia ia tama uma lava na whanau i lea vai tau ia aefe mai ua ia na nala na tama whaongai le tuale tina lea na sao mai ei mose ia ma avea ma delivera ia po
le whaola na whaongai le tua na te whaasao loto ina le nuu o Israel. Ke wa aila i te leo teimi tu spaia e longolongo a te le mose. Ai ana le ai le ngai ngoinga a le tina le anga whai whaongai le tua ia e le tula i mai mose. Whapena foila le te leo tina. A tonu e le iloa mai tina e nisi taimi i luma e ke le la unga ina le upo le tua ia e ke le whaia unga ina foi le upo le tua mai ku i luma ia tina e mea alofa whapena la unga maa ia kongu foi le aise mea i longa o e whaia e te iloa e le nga o mea nga e whaonga ina i le tua tina vai foi la le tina le o ke fia tautala e o tina foi le e ngo ia Susana Wesley. Susana Wesley o le whaletua o le whaiwhi au e ngoa ia Samuel Wesley. Samuel Wesley o la ua ia o whaiwhi au le kalesia e ngoa le Puritan ia vai tau. E li kula i mai si kalesia i longa ia iai. O Susana la e le i la unga ina e ia se la unga e le i tusia ia se tusi e le i whakuinga fo ia se lotu. Ai o ia lea, ai wa ai ia i le tala anga le tina le nei ma le ainga le nei. E na ia whanau mai ia whanau e ia i matama ia te olua e ngoa ia John Wesley, ia Malaysia le e ngoa ia Jalles Wesley. O kamala ia, ngā kukupu ai, ma whaongai le tua e whaatuina le lotu metodisi. Ai nga whaingoa ai le loku le o le loku metodisi, wingo o le method o awala fo ie fausi ai le whaatulanga ina ai le lotu. Ai nga mafua mai, ona o awala na reisa ne ai e Susana, lana whanau o meko kia, winga e discipline i awala whapitoa, o le kei me moe ai, kei me ai, o le kei me study ai, e makua discipline la ve Susana lana whanau. Ya, lela whaingoa e fo e nisi le tina lea o le Mother of Methodism, o le tina e kumu i mefotia, mekokia, le whailanga ola e lana whanau, e discipline te leo latu olanga, e le ngata i le whaongaingo le taimi, whaongata tau le taimi, ia se i ofoi, i le olanga whaaleanganga, le disciplining o le olanga whaaleanganga, taimi tatalo, taimi whaikauku spa ia, taimi malolo, e mafua o mamai lava, ona o le latinale nei o Susana. So, e wilanga le ilo Susana, makeleng ka le winga ya Susana, ai o tapa ne inga kula i mai, mafua mai, o le olanga o le tina, na whaonga te tau lona olanga, e tausila na whanau, le na whaonga e le tua. E whailai stina whapena, a konga ki whaavai vai pe ia, o uio ke le lola unga, ke le ingi mea nga whaale ngano ki whaipo iski nga ala unga, mai mka ukia pe whai evangalia. Ia, ai te lo tina, pe ke le la unga le pulela, a pe ke le whaia onga, le upo le tua. O le nui mo oe, e mawhai le tua o ngā whaonga oe i whaonga ngā whapitoa. O le me whalo i mātou fwoi a inga lokto rua e se ala unga ke lo peo whika kwa ilongu ako se limongi la unga lokto rua kalunga mao mainge. E le seki fwoi langa la unga fwoi peye e le ia sana ngā vae e tau tala whawhai la unga hai. Ia le me foi la o le fosia ke le ka fosia e fai la unga ai e ko kongu la le matu ai e se pingiro ia e matu ai fautuanga ia tia u le fai ngal luenga o le planning o le ngal luenga o angi fautuanga mangi me ka fai fatu langa e kalesia male ai e ia la na fautuanga mai o me fonga kwa seki al plan o le disciplining o mafana e sidi aku le discipline lo lua mai lo discipline e fia kele la fana uske pe alu e sel matuai wa fo le se discipline au kele ngo pisi isi mea e ke lola mo tina fo la pe kele la unga pe kele lo tau tala se kau kalanga fa faila unga sili ngam ka ukia wa ai le ukiuke ngai fai ke loa e sili pataua o tiute ngai fai ia ngai lo le la unga i si taimi a wa fai mai le si tala e sili aku le leo tele o au ngai ngoi ngai fai ia nai lo le la unga so le upula lea mo otina e whaonga ina e le tua oe i tiute ngai ki whaia oa kiu ki whakauwa ki whaia e whaonga e le tua mea ngā o lona vi inga le tua
whamanuia I tina e maise tina o lo ngā lulue kua le pupungi e lo I loa tu I lātou ma le lātou ngā luenga whamanuia I atu I lātou. Amen.